Frying pan, сковородка. Let's use the frying pan for crepes. Блинчиктер үчүн сковородканы колдонолу. Let's use the frying pan for crepes. This frying pan is non-stick. Бул сковородканын түбүнө тартып кетпейт. This frying pan is non-stick. Kettle, чайнек. The kettle is boiling. Чайнек кайнап жатат. The kettle is boiling. Do you want some tea from our new kettle? Биздин жаңы чайнектен чай ичесиңби? Do you want some tea from our new kettle? Refrigerator, же кыскача fridge деп койсо болот. Бул муздаткыч. Put the milk in the fridge. Сүттү муздаткычка сал. Put the milk in the fridge. The refrigerator is full of food. Муздаткычтын ичинде тамак толтура. The refrigerator is full of food. Oven, духовка. She is baking cake in the oven. Ал духовкага торт бышырып жатат. She is baking cake in the oven. Preheat the oven to 180 degrees. Духовканы 180 градуска чейин ысыт. Preheat the oven to 180 degrees. Microwave, микро толкундуу меш. Heat up your food in the microwave. Тамагыңды микро толкундуу меште жылыт. The microwave is very convenient. Микро толкундуу меш абдан ыңгайлуу. Sink, раковина. Who left the sink dirty? Раковинаны ким мынча ит кылды? Who left the sink dirty? The dirty dishes are in the sink. Кир идиштер раковинада. The dirty dishes are in the sink. Sponge, губка. Your sponge stinks. Идиш болгон губканы жыттам кеттир. Your sponge stinks. No, this sponge is new. Maybe it's your hands that smell bad. Жок, бул губка жаңы. Сен колуң сасып жүрбөсүң? No, this sponge is new. Maybe it's your hands that smell bad. Detergent, dish soap. Идиш жуугуч каражат. We need more dish soap. Бизге дагы идиш жуугуч каражат керек. Add some detergent to the water. Сууга бир аз идиш жуугучту кош. Cutting board, кесүүчү такта. Cutting board. Cut the vegetables on the cutting board instead of tearing my tablecloth. Алдыгы жашылчаларды тактанын үстүнө кесчи. Дасторконумду кескилебей. This cutting board is made of iron. Бул кесүүчү такта темирден жасалган. This cutting board is made of iron.